muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Mu Rwanda nyuma y'imyaka 4 bari bamaze muri gereza bategereje urubanza, abanyamakuru batatu ba televiziyo Iwacu TV uyu munsi bagizwe abere n'urukiko rukuru ubunganira mu mategeko, ariko ntishimiye igihe bari bamaze bafunze. Nta kintu cyakorwa kugira ngo abantu bajye bafungwa by'agateganyo mu gihe hari impamvu zikomeye mu buryo cyangwa se nta bundi buryo bushoboka ko uwo muntu yabasha gukurikiranwamo adafunze. Minisiteri y'ubuzima muri Uganda yatangaje ko undi mukozi wo mu buvuzi yahitanywe n'indwara ya Ebola. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yasabiye imbabazi ubutumwa bwakuruye impaka umuhungu we yashyize ku rubuga rwa Twitter buvuga ko byamutwara we n'abasirikare ayoboye ibyumweru 2 gusa kugira ngo babe bafashe umurwa mukuru wa Kenya Nairobi. Tubafite n'ikiganiro cy'abagore muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatatu turi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10. Aya makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mu kanya. Prudence Njyumva maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Guverineri w'akarere k'uburasirazuba ka Luhansk muri Ukraine yabwiye BBC ko ingabo z'igihugu cye zabohoye imirenge 6 ko nukuva ku wa 2 w'iki cyumweru mu gihe imirwano ikomeje. Serihi Haidadi yabishimye icyo yise ko ari intangiriro yo kubohora akarere ke kuva mu ngabo z'Uburusiya. Bibaye mu gihe hari amakuru ko ingabo za Ukraine zimaze iminsi zotse igitutu zisingira umuhanda w'ingenzi Uburusiya bukoresha mu kunyuzamo ibikoresho bya gisirikare. Uburusiya bugenzura akarere ka Luhansk hafi ya kose kuva mu kwezi kwa 7. Ni kamwe mu turere 7 twa Ukraine Uburusiya bwavuze ko bwigaruriye. Kremlin, ibiro bya perezidansi y'Uburusiya, itsindagira ko ubutaka bwose Ukraine yabohoye buzongera bugafatwa. Hagati aho Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yashyize umukono ku itegeko teka ryemerera ibyiciro byinshi by'abantu kutajyanwa mu kurwana mu ntambara yo muri Ukraine. Itangazamakuru rya leta riravuga ko abanyeshuri biga ku buryo buhoraho cyangwa by'igice mu mashuri yemewe bashobora gukerereza ubu busabe bwo kujya kurwana, kimwe n'abandi kandi banyeshuri barangije icyiciro cya 3 cya kaminuza nk'abo mu ishami rya siyansi. Abarusiya benshi bahunze igihugu kuva Kremlin yatangaza icyo yise ihamagarwa ry'igice ryo kujya mu ngabo mu byumweru 2 bishize. Ibintu byateye ubwoba ko abantu bize bashobora guhunga Uburusiya. Andi mashusho yashyizwe ku rubuga nkoranyambaga yerekana abana b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye bajya mu myigaragambyo yamagana guverinoma ubu igeze ku munsi wa 19. Inkuru ya Sebastian Asha muri gizwe na Yvette Kabatese. Abagabo b'ibigango basa n'abashinzwe umutekano bagaragara muri video imwe basunika ndetse bahutaza abanyeshuri b'abakobwa ubwo abo banyeshuri basubiragamo amagambo yo gushyigikira abigaragambya. Mu yindi video itsinda ry'abanyeshuri b'abakobwa bagaragara bavugiriza induru umwe mu bagize umutwe w'abarwanyi utinywa cyane wa Basij wariho ubabwira ijambo. Ayo n'amashusho abantu batari biteze kubona muri Iran mbere y'ibyumweru 3 bishize ubwo urupfu rwa Mahsa Amin warufunzwe rwateje imyigaragambyo mu gihugu hose. Muri iyi minsi ishize abiga mu mashuri yisumbuye bifatanije nabo muri kaminuza kugira ngo bamagane ubutegetsi bwa Iran. Ibihugu bicukura peteroli nyinshi byemeranyijwe kugabanya ingano yayo mu myaka irenga 2 kabone n'ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabishyiragaho igitutu cyo kongera umusaruro. Mu nama yabereye ku cyicaro gikuru i Vienna, ibi bihugu byibumbiye mu cyitwa OPEC Plus irimo n'Uburusiya byavuze ko ikatwa ry'umusaruro wa peteroli ku ngano y'utugunguru miliyoni 2 ku munsi rizakorwa hashingiwe ku mibare y'iki gihe iri hasi cyane y'urugero uyu muryango wiyemeje kugeraho hari mu kwezi kwa 8. Abasesenguzi mu rwego rw'ubukungu bavuga ko iki cyemezo gishobora gutuma ibiciro bya peteroli byari byaragabanutse ku buryo bugaragara mu mezi 3 ashize byongera kuzamuka. Iyi ni BBC gahuza miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri BBC gahuza kadomo.com no kuri Facebook live. Icyegeranyo cya Loni kiravuga ko iyicarubozo n'uburyo bwo gucinyiza abantu byakwiragiye kandi bikorwa nta gihana mu turere tw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turimo imirwano. Inkuru ya David Bamford muri gizwe na Victoria Nkunda. Iki cyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye cyasuzumye amadosiye y'abantu bakorewe iyicarubozo arenga 3600 hamwe n'ayandi abarirwa mu majana y'abantu bahohotewe bishingiye ku gitsina. Ibyo bikorwa bikaba byarabaye mu myaka 3 ishize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
imitwe yitwaje ibirwanisho n'abasirikare ba leta bose bashyirwa mu majwi y'abakoze ayo mahano. Gusa abamaze gukatirwa bazira ibyo byaha ntibarenze 100. Muri abo harimo abasirikare bakuru 2 n'abapolisi 12. Umuyobozi w'agateganyo w'akanama ka ONU gashinzwe kurengera ikiremwamuntu Nada al-Nashif yavuze ko gushyira ku ngoyi bitagomba na gato kwihanganirwa nubwo haba hari impamvu runaka. Ishami rishinzwe ubuzima ku isi OMS cyangwa WHO ryasohoye impuruza iburira abantu ku miti myinshi y'inkorora y'abana icuruzwa muri Gambia ko yaba ifitanye isano n'urupfu rw'abana 6 muri icyo gihugu. OMS ivuga ko iyo miti 4 ikorwa n'ikigo cyo mu Buhinde Maiden Pharmaceuticals irimo ibintu bibiri bibi ku buzima bishobora gutera ingaruka zirimo kuruka, kubabara umutwe ndetse n'ikomereka ry'impyiko. Irasaba ko iyo miti igahagarikwa bwangu. OMS iravuga ko iyo miti yatahuwe muri Gambia ariko igatanga ibizindi mpuruza ko ishobora no kuba yarakwirakwijwe ku masoko y'amagendo mu bindi bihugu. Ikigo cya Maiden Pharmaceuticals ntikiragira icyo kivuga kuri iyi mpuruza ya OMS. Jacques, urakoze Prudence Njya. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu Rwanda. Nyuma y'imyaka 4 bari bamaze muri gereza bategereje urubanza, abanyamakuru 3 ba televiziyo Iwacu TV ikorera kuri internet uyu munsi bagizwe abere n'urukiko rukuru. Baregwaga ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda, gukwirakwiza ibihuha bigamije guha isura mbi u Rwanda mu mahanga no gutangaza amagambo n'amashusho bitandukanye nuko byafashwe. Urukiko rwanzuye ko nta bimenyetso bifatika byatanzwe n'ubushinjacyaha bwari bwabasabiye gufungwa imyaka 22. N'inkuru ya Yves Bucyana bari mu rukiko. Urukiko rukuru rwasanze abanyamakuru Mutuyimana Jean Damascene, Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack badahamwa n'ibyaha baregwaga, rutegeka ko bahita barekurwa. Aba banyamakuru baregwaga ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda, gukwirakwiza ibihuha bigamije guha isura mbi u Rwanda mu mahanga no gutangaza amagambo n'amashusho bitandukanye nuko byafashwe. Mu gusesengura ibyerekeranye n'ubushake bwo gukora icyaha, urukiko rusanga ubushinjacyaha ndetse n'abanyamakuru biyemerera ko inkuru bazikuraga ku bindi bitangazamakuru bakazitangaza uko ziri, ariko bahinduye imitwe y'inkuru bakaziha imitwe idahuye n'ukuri bagashyiramo gukabya. Urukiko rusanga atari ikimenyetso kigaragaza ko hari hagambiriwe guteza intugunda cyangwa imidugararo no gukura abantu imitima, kuko nk'uko impande zombi zibyemeranyaho icyari kigamijwe ni ukureshya abasomyi kugira ngo inkuru zisomwe na benshi. Urukiko kandi rwavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza ko izo nkuru ibinyamakuru byazisohoye mbere y'uko abo bazigana hari imidugararo muri rubanda zateje. Umucamanza avuga ko ubushinjacyaha nta kimenyetso bugaragaza gihamya aba banyamakuru ibyaha, ko ikirego nta shingiro gifite. Nyuma y'isomwa ry'urubanza navuganye n'umwunganizi wabo uko yakiriye icyo cyemezo, ni Maître Ibambe Jean Paul. Twishimiye icyemezo cy'urukiko. Cyo wenda umuntu yavugaho kindi nuko uko bari bafunze by'agateganyo kuva mu 2018, wakwibaza ngo ibaze gufunga imyaka 4 kugira ngo uzabone ubutabera, kandi bigaragara ko ibyo wari ukurikiranyweho nta byabayeho. Ese nta kintu cyakorwa kugira ngo abantu bajye bafungwa by'agateganyo mu gihe hari impamvu zikomeye mu buryo cyangwa se nta bundi buryo bushoboka ko uwo muntu yabasha gukurikiranwamo adafunze? Donc ihame nk'uko n'ubundi ihame riri mu mategeko rivuga ko ukurikiranwaho icyaha akurikiranwa adafunze, exception nuko ashobora gufungwa, koko ibyo bintu bikubahirizwa uko biri mu mategeko mu buryo bwose bushoboka. Ubushinjacyaha bwari bwasabye ko aba banyamakuru bafungwa imyaka 22. Ntibiramenyekana niba buzajuririra iki cyemezo cy'urukiko, gusa bukaba bufite iminsi 30 yo kuba bwakijuririra. Imiryango iharanira uburenganzira bw'abanyamakuru n'iharanira uburenganzira bwa muntu yari yamaganye ifungwa ry'aba banyamakuru. Yves Bucyana, BBC gahuza miryango i Kigali. Dukomezanye nawe Yves Bucyana. mu rundi rubanza uyu munsi urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatangiye kumva urubanza rwa Ishimwe Dieudonné uzwi cyane ku izina rya Prince Kid, umuyobozi w'ikigo Rwanda Inspirational Backup cyateguraga amarushanwa ya Nyampinga Miss Rwanda
Ishimwe Dieudonné uri muri gereza guhera mu kwezi kwa kane uyu mwaka ategereje kuburanishwa akaba ahakana ibyaha aregwa, ariko abanyamakuru ntibashoboye gukurikirana urubanza rwari ruteganijwe uyu munsi kubera ko abacamanza bemeye icyifuzo cy'ubushinjacyaha cy'uko urubanza rwabera mu mwiherero. Mu kugerageza kumenya impamvu urukiko rwemeye ko urwo rubanza rubera mu mwiherero, navuganye mu kanya kashize na Yves Bucyana wari wazindukiye mu rukiko gukurikirana urwo rubanza. nk'uko byari byagenze rero no mu rukiko rubanza, ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko kuburanisha uru rubanza mu ruhame byabangamira umutekano cyangwa se imico y'imbonezabupfura by'abahohotewe n'abatangabuhamya mu rubanza. Naho Ishimwe Prince Kid we akavuga ko abavuga ko bahohotewe ndetse n'abatangabuhamya babashyizeho ibimenyetso byatuma igihe baba baburana batamenyekana, agasaba yuko nyine ruba imbonankubone. Akanavuga ko ibyo yarezwe n'ubundi byashyizwe ku mugaragaro nta banga ririmo. Nyuma rero urukiko rumaze kwiherera rwanzura ko urubanza ruburanishwa mu muhezo, ngo kuko abavugwa mu rubanza ari urubyiruko rw'u Rwanda rw'ejo hazaza rutegereje ubuzima bwite ndetse n'icyizere cy'ejo hazaza. Yves, watwibutsa ibyaha Ishimwe akurikiranyweho? Ubushinjacyaha bumurega ibyaha byo gusaba cyangwa se gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Ni ibyaha bukeka ko yaba yarabikoze igihe yari ashinzwe imirimo yo gutegura amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda cyangwa Miss Rwanda, ariko we aburana nyine abihakana. Urakoze Yves Bucyana. Tujye hakurya muri Uganda ku makuru ajyanye n'ikiza cy'indwara ya Ebola kihavugwa. Minisiteri y'ubuzima y'icyo gihugu yatangaje ko undi mukozi wo mu buvuzi yahitanywe n'indwara ya Ebola. Umukozi w'imyaka 58 wakoraga akazi ko gutera ikinya yapfuye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu. Abakozi mu buzima bagaragaje impungenge batewe no kuba batari bafite ibikoresho bihagije byo kwirinda igihe bari mu kazi mu minsi ya mbere y'iki kiza igihe cyatangiraga mu gihugu hagati. Ni inkuru ya Pensius Atuhaire mugezwaho na Siriake Muhawe nayo. Margaret Nabisubi abaye umukozi wo mu by'amagara y'abantu agira kane apfuye azize Ebola nk'uko bivugwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Umugwi w'abaganga baregereye umugwayi wa Ebola badafise ibyo kwikingira igihe bavura umuntu wa mbere byari vyemejwe ko afise iyo ngwara yarakeneye kubagwa. Ico gihe baciye bajanwa mu bindi bitaro. Umunyeshuri w'umutanzania wo mu gisata c'ubuvuzi yari muri bo yitavye Imana mu mpera z'iyinga. Uwundi muforoma adafise aho ahuriye nabo w'Ikagadi, imwe mu ntara yatewe n'iyo ngwara, nawe nyene yarapfuye. Mu karere ka Mubende bikekwa ko uwufasha abantu kwibaruka yoba yarapfuye azize Ebola, akaba yapfuye imbere yo gupimwa iyo ngwara. Ibiharuro bizwi vyerekana ko hari abantu 43 bimaze kwemezwa ko bafashwe n'iyo ngwara kuva bimenyeshejwe ko yateye hagati muri Uganda mu ndwi zibiri ziheze. Muri abo 10 baramaze gupfa. Inkuru ya Pensius Atuhaire. Tugume muri Uganda. Perezida w'icyo gihugu Yoweri Museveni yasabye imbabazi kubera ubutumwa bwakuruye impaka umuhungu we yashyize ku rubuga rwa Twitter havuga ko mu byumweru bibiri gusa we n'ingabo ayoboye bashobora kuba bafata umurwa mukuru wa Kenya Nairobi. Kuri Twitter kandi General Muhoozi Kainerugaba yanavuze ku bijyanye no guhuriza hamwe Uganda na Kenya, maze avuga ko imipaka yashyizweho n'abakoloni yagombye kuvanwaho. General Muhoozi Kainerugaba ejo yavanywe ku mwanya w'umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka, ariko azamurwa mu ntera agirwa generali wuzuye ipeti riruta ayandi mu gisirikare cya Uganda. Aracyari kandi umujyanama wa perezida mu bijyanye n'ibikorwa bikomeye bya gisirikare. Ni inkuru mugezwaho na Florentine Kwizera. Mu itangazo ryiwe, Perezida Museveni yasabye abanyagihugu kumubabarira kubera amajambo y'umuhungu wiwe, aho yagize ati ntibikwiye yuko abakozi ba leta baba abasivile canke abasirikare bagaragaza ibyo biyumvira canke ko bivanga mu buryo ubwo ari bwo bwose mu bibazo by'imbere mu bihugu bibanyi. General Kainerugaba yarungitse ubutumwa aciye ku rubuga rwa Twitter ku munsi wa mbere bwatumye abanyakenya benshi bakoresha imbuga za internet bamushavurira.
muri bumwe muri ubwo butumwa yavuze yuko vyomutwara we n'igisirikare ciwe indwi zibiri gusa kugira ngo afate Nairobi umugwa mukuru wa Kenya. Mu bundi butumwa yavuga ko ababajwe no kubona uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yemera gutanga ubutegetsi mu gihe yari gushobora gutsinda ayandi matora bitamugoye. Perezida Museveni yaraye akuye General Kainerugaba ku mabanga y'umugaba w'ingabo zigwanira hasi ariko acamuduza ku ipete ryo hejuru ya yose mu gihugu. Yoweri Museveni yasobanuye iciyumviro kiri nyuma y'iyo ngingo yaraye afashe yo kumuduza ipete. Avuga ko naho biruko General Muhozi hari ibindi bikorwa byinshi yagizemo uruhara kandi akibandanya agiramo uruhara. iradiyo mwumva ni BBC gahuza miryango madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi murakurikira hano makuru ku mirongo migufi ya short waves, naho habari kuri internet madukurikira kuri Facebook live. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tukano tujye ku makuru yerekeranye n'uburezi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10. Uyu munsi nk'uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe mwarimu. Ishami rya ONU rishinzwe uburezi n'umuco UNESCO rivuga ko ari umunsi wo kwizihiza ukuntu abarimu bari mu guhindura uburezi, ariko hakanatekerezwa ku nkunga bakeneye kugira ngo babashe gukora akazi kabo neza no gutekereza ku kuntu uyu mwuga uzaba umeze mu gihe kiri imbere hirya no hino ku isi. Navuganye na Victor Ndabaniwe umukuru w'ihuriro ry'amashyirahamwe y'abarimu mu Burundi Kusesona, watangiye ansobanurira icyo intego y'uyu mwaka ivuga ko amahinduka mu burezi agomba gutangira kuri mwarimu isobanuye ku barimu bo mu Burundi. Musanzwe muzi neza ko Burundi bumaze imyaka itari mike burahinyanyura inyigisho zari zimaze imyaka itari mike, haba mu ishure shingiro, mu ishure ry'uma y'ishure shingiro ndetse no muri za kaminuza. Ivyo rero byaratubereye icigwa kuko biragaragara ko ubushikiranganji bwabonye ko hari aho bitagenze neza, mbere tukanashima ko ubu kujanye n'ivyigwa bitangwa mu myaka ya mbere, ya kabiri, ya gatatu birimo birahinyanyurwa, ariko bidakorwa nabo mu bushikiranganji gusa bo twita les enseignants, ariko bakamanuka no kuri tere bakaraba abigisha basanzwe bakora muri ayo manipo bagezeko kugira bashobore kugira ico bashikirije, bashobore kugira ico bavuze. Magingwa ya mwarimu mu Burundi abayeho gute? Umunsi turabona neza ko umwuga wa mwarimu ari umwuga umunsi udahurumbirwa cyane, ndetse niyo abantu murabigisha wumva ko batawiyumvamo ko baba barimu. Mugabo muri kahise twari tuzi yuko abana bose biga bifuza kuba ba mwarimu. Umunsi rero hari ikintu kitifashe neza ngaha mu gihugu, kuko ugiye kubiraba agaciro umwigisha ahabwa mu kibano ntabwo gakwiye cyane rwose ku buryo bw'uko yokwiyumvamo ko ari mu wa muntu ategura abazoba abasubirizi b'abari mu nzego zinyuranye uyu munsi muri kazoza. Ni umwitwariko ukomeye mu masendika, ntabwo tutagira intambwe rero leta yarateye muri iyi minsi ijanye no kuraba ingene yozamura umushahara w'umwigisha nko kwimira ariko no ku bandi bakozi. Ni intambwe yishimishije mugabo ubiravye umubona ubuzima buguma butoroshe kumwigisha, kuko umunsi umushahara umwigisha wo mu Burundi ahembwa udashobora kumutuma ashobora kwikenura muri bya nkenegwa. Ujyanije n'ibihugu bituranye n'u Burundi, nk'umwarimu ugitangira mu mashuri y'intango ubu ahagaze kurangahe? Umushahara nibanga ryo gukora akazi, kuko iyo ugiye gutangura akazi muraganira amasezerano n'uko aguhaye. Ubu munsi mugo tugiye kuraba kuvyerekeye umushahara umwarimu umushahara atangurira ko tuvuga ko umushahara cyane wisununuye cyane ugereranije nabo mu karere twanze dutuyemo, nk'uko n'ubundi mu bijanye n'amikoro ibihugu biba bifise. Ubwo mubona n'ubundi Burundi mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye n'imibereho umusanga turi inyuma. Byumvikane ko no ku mushahara kuba inyuma atagitangaje kirimwo, mugabo igihambaye nuko hamba by'umushahara nubwo leta idashoboye kuduza umushahara ku rugero abigisha bifuza, kandi nta mushahara uzigera ukwira umukozi, turasaba ko leta yoheza igakora utundi twigoro tutajanye n'imishahara, igafasha abarimu kuronka ubundi burusho buterekeye umushahara, koroherezwa mu kuronka ingurane z'uburaro, koroherezwa mu kuronka ingurane zo gukora imigambi y'iterambere ishobora kugwiza amikoro, kugira awukore yumva neza yuko
atanguye ari mwarimu atazosozera ngo arinde aja mu karuhuko k'izabukuru akiri mwarimu. Amahugurwa, imfashanyigisho, ibyo byo birahagije? Ntabwo bikwiye mu mashure, nubwo leta ibandanye igira utwigoro ifatikanije n'abo bafashanya, biraboneka neza yuko amashuri atari make afite ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho. N'ibi bijanye n'amaporogaramu mashasha, inyigisho zarahinyanyuwe, abigisha ntibari basanzwe bamenyereye izi porogaramu zishasha. Bisaba ko hagwizwa amahugurwa bashobore kuja ku rugero leta yifuza uko ushobora gutanga ibiri mu ndinganizo nshasha ubushikiranganji bwadushiriye. Victor Ndabaniwe, umukuru w'ihuriro ry'amashyirahamwe y'abarimu mu Burundi Kosesona. Mu kiganiro cyo kuri wa kane twabateguriye ahubwo se ubundi akogosha ujye kwiga nturi bukere gusediri niga iki se man ngira vuba ahubwo mfite urugendo bro. Noneho se werekeje he mwana? Ugiye amashuri yatangiye sediri? Aya mani kwiga si ikintu kihutirwa kuri jye mwana. Sha wikwitesha amahirwe niba barakwemerera gusubira ku ishuri genda wiga. Mubwiye ko bitamangayikishije Patrick. Ubu icyo nyeneye ni ukumenya amakuru ya Jack sibyo? Amakuru ya Jack ni 12:45 kuri BBC. Saa moya zirabura iminota 9 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'abagore mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Teta Musana Hensi ni umukobwa watangije uruganda rukora ibikombe mu mpapuro. Ni mu rwego rwo gushyira mu bikorwa umushinga yatanze mu marushanwa ya Miss Rwanda cyangwa y'ubwiza y'abakobwa yitabiriye mu 2021. Umushinga waje guhiga iyindi muri ayo marushanwa. Twaramusuye ahakorera mu kigo yitiriye izina rye Teta Hensi. Dukora amayizaje unique, ibikombe byo kunyweramo ikawa cyangwa icyayi n'ibindi byo kunywa bitandukanye nka fanta. Bikoze ni urupapuro bita PE paper, nigo gurunguru hamba zazikase muri shape yavamo igikombe, hanyuma tukashiramo n'iriya ruro iri hariya arishiraho kakantu ko munsi kugira ngo gafate ibigikombe. Kikaba igikombe cyuzuye gute? Kikaba igikombe cyuzuye. Iyi mashini rero niyo ikora ibi bikombe? Yego, hayita paper cups making machine. Nimba mbibona neza iyi mashini ikoze ku buryo gukora udukombe byihuta cyane? Yego birihuta kuko ifite ubushobozi bwo gukora utuntu 70 mu munota umwe. Hanyuma twereke uko bikorwa? Uko bikorwa umanza kwatsa imashini, twayatsa aranafungura agusha. Nuko nguko bikora igenda ikoramo kamwe kajyana ku buryo bihurira hariya. None se ko hari nk'ibikombe tujye tubona washiramo nk'ikawo ukabona kirashwanyaguritse, utu twawe wavuga ngo waha abantu ikizere kingana gute? Nk'amasoko nagiye njya kureba abenshi muvugana buri yamanje gushama icyo kunywa gishyushye agafasha akabanza kuba ati okay ngabo ngo tuvugane ati rero kaba gagaze gute, ariko urumva amanza kumuha iyo sample cyo yareberaho akamanza agakoresha akareba niba nta kibazo byagira. Hari amasoko amwe namwe ndi kugenda mbona, ariko ndacyakomeje gushaka n'andi masoko. Ntago abantu barabimenya cyane, ariko batangiye kubimenya, ndibaza ko nabyo bigiye gukemuka. Hanyuma uyu mushinga wo gukora udukombe dukoze mu bipapuro wawutekereje ute? Nabonye amakuru ko hari gucika ibintu bijyanye na plastike, nibwo natekereje udukombe ko naho nagutwikawa natwo ndebye nsanga tudukura hanze. Ndavuga niba hari udukora ikatwa twanakora n'ibindi bijyamo ibindi kuki ntabikorera hano rero. Nuko nko igitekerezo cyaje. Umushinga wawize gute se? Warabyigiye bimeze bite? Natangiye ari igitekerezo ndiyedika, nkagenda mbyigisha nkamenya ko bikora online bikora gute, ariko ngiye no kugura imashini umushinwa ugiye kuyima byose manza ananansobanurira amahugurwa. Hano ndabona ibi byuma byose ubanza bifite agaciro k'amafaranga menshi, ubwo bushobozi baba barabukuye? Ejo ubwo ndi kubibara nsanga bigera muri miliyoni 38. Muri Miss Rwanda natsindiye umushinga wahize iyindi, hanyuma beka iba ariyo impa igishoro cyo gutangira.
Miss Rwanda baraje baravuga umuntu uzagira umushinga ufite agashya ufite igitekerezo cyiza cyavamo business kikaba cyakubyarira amafaranga kandi kikaba cyanateza imbere sosiyete niwe tuzaha igishoro nuko nguko nakoranye na banki ya Kigali. Uvuze gutanga akazi umaze guha akazi abantu bangana? Hungu abo dukorana buri munsi ku munsi ni 5 ariko bitabujije ko bitewe n'akazi tuba twabonye hari nabo twagenda duha abanyakabyizi ariko abamama nibo dukorana cyane muri abanyakabyizi nabonye ibiraka. Kuba ufite abaterankunga baguteye inkunga muri gutangira hari icyo bagusaba? Ndibaza ko ari muri system yo guteza imbere umwana w'umukobwa. Ubu ntacyo bansaba kuko nta shares bafitemo ariko baramperekeza mu rugendo araho nkeneye inama bitewe n'aho byabigeze. Ugitangira uyu mushinga mbese ukimara kuwushyikiriza muri Miss Rwanda watekerezaga ko wakubyarira inyungu bigeze aha? Oya ntabwo ari uko nabyimagina. Numvaga wenda bashobora kuvuga ati turaguhaya wenda 50% yayo ukeneye nandi ariko naje usanga amafaranga menshi yo bateganije n'ubundi ku buryo yangurira amamashini yego kanamfasha no kugura raw materials zimwe na zimwe. Uracyari muto teta sibyo? Yego. Kumva utangiye kwikorera kuri iyi myaka ningahe harya? 22. Wumva muri wowe nk'umwana w'umukobwa bisobanura iki? Bisobanuye ko ndi kugerageza gutera intambwe mu buzima ko njye numvaga ubundi ndi kwiha kugeza ku myaka 30 nkaba wenda nsobanukiye kubijyanye na business aho nashora aho byakunda aho byakwanga ariko kuba byaremeye mbere byarantunguye ariko biri kumpa icyizere cy'uko ibyo ndi gushaka kugeraho bizagenda mbigeraho. 22 ni imyaka abantu bangana nawe baba biga muri kaminuza. Uzabireka wikomereza umushinga? Oya ndacyari no kwiga ndabifatikanya ndakora nkaniga byose. Niga ibijyanye na procurement n'ibijyanye n'amasoko ndibaza ko nashatse ibijyanye n'ubundi na business n'ibyo nkunda na kariyeri yanjye. Teta Musana Hens ukora ibikombe byo kunyweramo bikoze mu mpapuro ni naha dusoreje muramukeho. Arakoze Yvette Kabatesi na Tete Musana Hens baganiraga muri icyo kiganiro cy'abagore. Ni ikiganiro kandi niba utagitangiye ushobora kongera ukacyumva ukoresheje uburyo bwa podcast. Kuba afite ingorane zo kubona amakuru yacu kuri internet umva ubundi buryo wakoresha kugira ngo ugere ku rubuga rwacu. Birashika abantu mu bihugu bimwe cyangwa uturere bakagira ibibazo byo kuja ku mbuga za BBC ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor T-O-R. Kugira ushire uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Mu gusoza hano makuru babwira ko mu Rwanda nyuma y'imyaka 4 bari bamaze muri gereza bategereje urubanza abanyamakuru 3 ba televiziyo iwacu ikorera kuri internet umunsi bagizwe abere n'urukiko rukuru. Nyuma muri Uganda Ministeri y'Ubuzima yatangaje ko undi mukozi wo mu buvuzi yahitanywe n'indwara ya Ebola. Muri Uganda kandi Perezida Yoweri Museveni yasabye imbabazi kubera ubutumwa bwakuruye impaka umuhungu we yashyize ku rubuga rwa Twitter avuga ko we n'abasirikare yayoboye mu byumweru 2 gusa bashobora kuba bafata umurwa mukuru wa Kenya Nairobi. Ano makuru yarahagarariwe na Florentine Kwizera mwakoze cyane wita mu BBC gahuza imiryango muramukiye. Thank you.